pa kat lailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ngidon kanulak kung kajat beri ngidon tanggo bakhat sanlak aye kay gaban jala de kita kinong Bangladesh kita na Assam arpo ar sanlak bat ban penuh ki kinong India bala daw tong chief minister upin syong iki jaka kaput dang long bangini kren ya kajat beri ko jingi nakata daw ko kipat ba ni don kam ban yo iginong lam ki ba i jingai ki ba kam i jingai ban ya ka ba pat ba ula ban i ngilay i lupay ka jingma ngala kren ni ka CB na do kapor mga ranglong Emily hapo assembly umdon weru Emily wasuto kay kita ka CB ngala ra ka ILP ngala ra ka article 371 ndre kalong tang ka jing perta hapo assembly marwe umdon bakersyan day namar kata daw ko kipat ba ngiseng ni ka party halor kini ki nongrim ki bas kam bagi don kam man pa yauni unong elam jing boleh panitai hapo parmen monayam ni don kam Schwab pinwanra ya kaan wat pat pentrekam ya kani kaan ha Assam bari gini ki jaga ki mabajan ni don kam Schwaban yo ya kaan kabaniada ko kipat ba sngotenat habalik keleng-keleng banyo sngo bekipat ba kilarai ban kersyan bakin kersyan prabek kat sabalik kipat ba kyong barden ngilarai ban kersyan pra wat kuslai hang niru kat ni upai ba udon lada ombaro kibawan hangani ka jinglang kibala kersyan lupa nrengangit don Shibun pat kibala kersyan kibala rai lupa ban kersyan hatarakti kibala rai lupa ban kersyan ya ka boys of the People's Party hangani ka jinglang kwa ban pek wat satai sisilang tang kendiat to kumlay Shibun lala bininang ni don tang kendiat kibam parakti lebon kilarakti kumlay Shibun nagamta kito kiba larai kut long kat balong jakat baja ngilarai be ban kersyan upra ngasukwa ban kren nagamta kito kibam patnut ban rakti ya kene kapor lesi kala banlong ba kadai ke MP election lawan ke ML election tengah larai upra MDC election tengah larai upra tama MP tengah parakti na mga parai de balay ng parai na marang don pring arjimut langan kersyani ke kongres ne ngan kersyani upra ne namar ke kongres lu hakapor basin syar kongres kampat mi kani ka jinge kani ungas ko dayok la biang ke kongres hapo parlemen kan biang reem pai ba kata ka di ka jing sutu bakla ngakwa banoy pi wat num bakla em lada day bagaseng kongres kam bakla ka BJP kanum yola ban sin syari dari India kan mau kata ka di ka daw ba lada day bagas